Inyaro bareng pindon gurang manda kapor. Tinggal sakramen utang beruang menolong lei. Kaburom haupa gaukon baramen stream Bakhuid. Babalong kabani kong cumita berbos dong lasnam amen. Inyaro bareng pindon gurang manda kapor. Tinggal sakramen utang beruang menolong lei. Kaburom haupa gaukon baramen stream Bakhuid. Babalong kabani kong cumita berbos dong lasnam amen. Inyaro bareng pindon gurang manda kapor. Tinggal sakramen utang beruang menolong lei. Kaburom haupa gaukon baramen stream Bakhuid. Babalong kabani kong cumita berbos dong lasnam amen. Kotrai Jisu ngaiti hame yaga jingim jungi bara kawe yaga jinglong jungi yaga jinglong kam jungi bara shundi puya ini vei pai vei agane ga kalima kaba ilaru agane ka jimben kre jungi naga benda kasni buram Khristmas naga benda kasni ka jungi iwan shame go Jisu daga jings neure kamensiam Peminduk pin kadang yang ini dah kejingai jangka bani. Kumbamela pin kadang bertin sulai kemaria teisati. Pen pediam ya kasur jangka bani. Ya kejinglong jangka bani. Ya ketin balalong do longsnam balasam sa bani. Ko Jisu biti ni baro ni pri ya kadolur kemensia. Kadang ishimenda hagani kejinduai na Nobena Khristmas. Ya lam lindien. Kerko kardo ya kilonging longsem iba dua ilang batni hagane kapor karko kardo ya ke bapang iba shilom iba dua ilang batni karko kardo ya ki himen ki para ki basan jingai na ki inga sem jangi baki dua ilang kat batni baki ilang kawe batme ko Jisu kache na ke jaka baki dam ai baga jingan dur jangi ke jingtran jangi kanang ka baseiso kadbangi ruai ke ni jingruai penslei ni da mallaki dekat mallaki tin kabangi ruai minda ai baga jingruai jogi kalam ka badap da ka bor jame ai baga jingruai jogi kalam ka badap da ka bor jong ka bani ai baga jing penslei kan roi ka po jogi vei pai vei kadbangi snap kadbangi ruai la menan turku kardo yemi kabaka saba yaga sur jangani ka jingruai aki ka sem jami kanang kerku kanang penslai ya ki ying jami kanang penslai ya ki bapa ki basngap ya ki jingduai ko Jisu na korter part ya ka bor jame khalo bahar ki ni himmen ki para ai bah ka bor jame naga sakramen kanang mi khalo bahar ki ni himmen ki para ki ba pet yame ki basngap yame ki ba mane yame agane ka kelit ma kerku yami penslai yami ya lam lindi ya ki agane ka kelit ma kadbangi duai ibu ya kejing numu kerpa naga benda bahar kenapa bagi kerana akabamu Subhanallah karena benar Khristmas dapat terlupa ukun dan musim aku amin kau boleh Tuhan menirap ya na Putra Tuhan menirap ya na kamu ramah pa berukun pada musim aku Babalong kabani kong cumita berbos dong lasnam amen. Siapkan membaru sipel. Yusimkan baru bangsawan. Amin yamani. Yusimkan baru bangsawan. Amin yamani. Sion, batuk menting eku kun Jerusalem, kami utrai rasasan, batisya berabadasi, bakilum makin turcimbang cincang, bakilum rindu bahwa nutup barang bangsa pentemai ke Jerusalem.
bangsawan, alingin yamanin, engkau iyo pulung, badan kau jauh leru badan bon, harga kedabir pajau, unsyong badun sensyar, ya kajing sensyar haterpeng lajong unbang, yusim kendranu bangsawan, alingin yamanin, kobetlem rumatu begalutam, napa uliulos sensyar Israel, pada singwan bicu, kalau berbahasa kabul cusun, raya uang masih terluka percaya, badak kegerya Jisu emda uang, yusim genranu bangsawan, alingin yamanin. Ken hoi risa nemba kendel torwaya rolum lumbagin peda kajing men lumrit Naba utrai chongi unwan lagi rangi isne kemawatrai wanjoyangi dacin penim cimble Nah
Jisu wan ban ben tabang ukunang pranab lebuyar banduk sil spayu kun ben rim ninja umagin sel siktang ya lagi pokunaban sil utrai kakraburang kapor kacingong rewa po upong kadojong ikadojong uban silkunadala jingmong kapobatlen kami ujit kaket bernajong uban long Lakan sel tuki cimaya ringkat bakabulit bansyong Tempelu bleya kusyadem kasenong rimbun syong unsa Ya jinglong mikan shimburong katlay soti junong kansa Uplay upaburong kanong kumju ukun marwe chong Unong penklem del simba kuchunong chunong syabong chukun
Utai undon rengkat berpim. Ringkad apiru. Kejimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Bagong ambigu turai. U Joseph ru leleit nagashnong Nazareth kaba ha Galilea sha Judea sha Bethlehem kashnong u David namar ulalong na kaying bat ka jait u David ulaleit banai kerteng ya lade bat ka Maria katenga ya tek tin jongu kabalapun kun ti haba kila don handa Sngi bahkan ka kila pura. Bat kala ka ialah ukun perang Sngi, bat kala sop ia u daki jain sop. Bat kala pentia ia u ha kashngoid. Naba kimyoja ka sa ha kiying basa. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jisu Khrist ngilapoi Sngi kabalai jong ka jimpen kre jongi nagabinda ka Khristmas but Sngi kabalai jong ka jing tuwai Nobena. Hai ni Sngi nga kot nga ver ya pi wei ban puson rengkat bat nga halor kane ka benda jong ka gospel kabangi puson menda kibangi ngap menda. Hangne ka tino bale ka karen kumno u Joseph bat ka Maria kilalong ki ba kongo ya ka ain ka rule Jongka imlang salang bat kila kongo bat kila late daka ba ino ya kashnong la jong sha kashnong Bethlehem bat ngi yusno ba ondon jakasa shu ha kaying basa kimpat yo kamera ha kaying basa ha Bethlehem baroka kaying basa ha Jerusalem pada Bethlehem kadap da ki beriu ke jimbun beriu ni haben puson halor kita ki beriu badon ha kita ki ying basa baro lese kala bandon bun ki ying basa lese kala bandon bun ki beriu ki bashongsa ha kata ka jaka lese kala bandon bun ki beriu ki ba lekamen ha kita ki ying basa ha gini ki por habang alelesha Bethlehem ngalayo i hagi jaka bangi saru don bun gikin hun kawe hadin kawe pat kiwansa ha kum kini ki hotel ne restaurant bad kilekamen don giba shat kamen don giba tem ya ga jingtem don kiba lekamen haga rukam baper tengilaban budum haga por jisuru kilaban don bon gi beriu kiwan keleng namar ke Bethlehem kalalongka jaka yakendu bon gi beriu namar ke Bethlehem kalalongka lindi ya jong bon gi nongkai bagi nongkai ki ya lemba kata ka surak baki shaisa ha Bethlehem namar ke Bethlehem kalalongka jaka sa ya bon mut namar ke kerteng jong ke Bethlehem ru kalongka ying jong upu kha handa buon ki beriu ki tiamit ki shongtai hadin baki wan na ki jaka bajingai ha ka leika wan jungi ki shem ki lap ka Bethlehem kalalang ka jaka ritngen yaki bat ki laji bansa ha Bethlehem namar handa ki yo ya ka bam gadi din handa ka miru ka kerteng jaga Bethlehem ka ying jong upu kat ki bawan kata ka jaka ki shem ki lap iya ka bam ka di hando bad Henry kaya ka ba pilungo yang i kalong haba unong penim jonga perte wan ban wa jaka sa shimla lap ya ka jaka hando kabamut haba ngi kren halor kata ka pam
ba u Joseph shimla yo jakasa ha ke yin basa kabam mod omde tanga parte kabang yo I saudo omde tanga jimbun briyu hando Henry happading baharo kita ki jimbun briyu kiba lekamen kiba karan khana kiba shat kamen but ki bam ki di kimsh kamshim don ka jaka naga benda u Jisu kaneka long kaba pillengo yangi bale kaneka yimbasa kababun briu kala ballong ka donu jongi vai pai vai ka donu jongi ru hakane ka juk menda ka donu jongi briu hakane ka juk kaba menda ke dap dak ki bon ke baro ka donu jongi briu ka jingem jongi briu ka dap dak ki bon ki jingko salai ka tinu belai ka on haka kos per jongo yanis katsau I vai wat ko salai wat snau diao nget hau belai nget hangaro Henry kae kabangi yoi ha Bethlehem haba u Joseph bat ka Maria kaba lek pan jakasa ki on ngimdon jakashu hanne naga benda jompi namar ki yenjongi baro kadap da kibriu kane kalom kaba jia kakama tu Jisu haba u Jisu lakwa banyo jakasa kimdon briu bakaloy banay jakasa yawu kabamod bun ki briu jon kanega juk kabam minda kimdon jakas shu naga benda u Jisu kimdon jakashu haka jingem jonki yawu bele kimai jakashu yawu bele haka jingem jonki kiai jakaya baro kiye saudom jonki Henry kimju ai jakasa Nagabinda u Jisu. People have no room in their heart. People without a place for God in their life. This is the situation that we face. People have no time for God. Kibru kimdon por nagabinda uble. Kibru kimdon jaka nagabinda uble. Kidon jaka nagabinda bun ke baro. Nagabinda ke jingle kemen kidon jaka. Nagabinda ke picnic kidon por. Nagabinda ke jingsnoba kidon por. Nagabinda baharo ki kamai ke kaji jongi kidon por. Nagabinda ke bamgadi kidon por. Nagabinda ki paralo kidon jaka. Nagabinda ki bahir batoin jongi kidon jaka. Henry yawunong penimpad kimdon jakashu haka jingim jongi haka donu jongi. Ladangi pe saudom jongi. Ladangi pe shaki haki inga sem jongi. Ngilaban yoi wat hapo ki inga sem jongi ro. Ngimju ay jaka yaw bele. Ngimju ay por yaw bele. Ngimju bu por nagabinda bele. Ngimju don por banduai haki inga sem jongi. Ngimju don por nagabinda ban mane yaw Jisu. Ngidon por tang nagabinda yalade. Ngipengala yaka jingim jongi kayim basa bamben jakashu yaw Jisu. Buon kiinga sem hagane ka jukkaba menda kimjula por nagabinda Jisu. Many people in their life, they have no time for God. They have no time for Jesus. They have no love for Jesus. And they are not able to recognize Jesus in their life too. Kaneka longa jimma jong kaneka juk. Kimju namban yidi yaw Jisu. Kimju namban bupor yaw Jisu. Kimju namban ay jaka yaw Jisu. Namar bale ke jimbun pai. Jimbun ki kam. Ki kon samra jangane ke juk. Kimju don porshu nagabinda Jisu. Namar ki pindap haki ingba sa jongi haka denu jongi dak ye ke bar jongane ka parte lese kala mallang ki mobile games ke jinge lakai babon jai lese ki jingro ai ki jingdem
Lese bon ke bare ka penmendo yake. Light no u Jisu kidon jaka. Kumjuru ki kimi ki pa jongkane ke juk menda. Haki inga sem jongi, haki jingim jongi, bon sin kim julaban lap ya u Jisu. Kim julaban shem lap ya u nompenim haki jingim jongi. Kane kalong ka jimma jongkane ka juk. Bon ki kinna hakane ka juk ki kusalai halar ka puli ka putti jongi kumno kilaban paspa kumno kilaban yo kam ki jam kumno kilaban ki kardan haka jingko salai jingem jongi kimju kusalai kumno kilaban kindio yaka jingem jongi shaka kardan jongo nompenim shaka senda jongo nompenim kumno kilaban yiba shakri au Jisu kim don porshu bon kibriyo ki ngop shingap kawe hadin kawe pat ka jimlin basiniyo ki pinboni alade da ka jingsiniyo ki pinboni ki jingsiniyo haga jingem ka jonki Henry kim judon u Jisu haga jingem jonki Badena kata kadau habakak tino beleka u Joseph shimlayo ka jakasa hakim basa u Joseph shimlalab yaka ka jakasa hakim basa kababot u Jisu shimdon jakashu hakum kini ki jaka hakum kini ki brio hakum kini ki ingasem nanda nong sumar yang basa shimlala banyo ya wonom penem shimlala banito ya wonom penem haba wala pede wo Joseph haba wala pede ka Maria haba wala pede ka kapo jong ka Maria badap bana iban kaukon shimla sauto bade wonom penem ubahab ban hakane ka perte baladanga pedian ya wo ka jingim janga kan kala ulabun kampalat don por ban snap ya wo Joseph lese wo Joseph umot ban on ladapi pedian yangi pinso yo jingkar ko haking basa jombi don por ban snap don por lese ban kili pidena padon poreye hakene ke jukaba menda bon ki brio bamdon skosho yaki way bon ki brio kim shashkosho yaki way bon ki brio kim shashkosho yakaktino bale bon ki brio kim doshko bakka jingsno naga menda ke jingjinja jongi way lese uppa umdon posho naga menda ki kon kakami gamdon posho naga menda ki kon barulo gamdon posho naga menda katanga gamdon posho naga menda utunga kikon gamdon posho naga menda kini kipa namar kaperte kabamangi kapinbon sesha dabon gikam badhapane ingane ke jimbon kam ngimitushu ya unompenim haba uwan hapadeng jongi haba uji uwa dia ke jakasa hapadeng jongi ngimkin maushu bade unompenim bade ujisu kane kalonga jimma jongane ka parte we don't recognize Jesus who is coming into our life very often because we are busy with our worldly things. We are so busy people. So we reject Jesus. Kejimbon kam jangi kapalong yangi ban kendai tiaw Jisu na kajingim jangi. Kane kalong kajimma jong kane kajuk. Buon kibriyo kim tresyo ban pedayang yaw Jisu ha kajingim jangi. Buon ki kinna, buon ki samla, buon ki longgapa, buon napadeng jongi kimju pediang shu yaw Jisu.
Kim ju ap yaw Jisu, kim ju paid yaw Jisu, kim ju ward yaw Jisu, kim ju kala ka ba mod ban pediang yaw ha ka jingim changki. Bar habang ipay u Jisu ulalap yaka jaka tang hasngoid. Jakatia hasngoid. Jakatia hasngoid. O Jisu ula jid yaki batuk. O Jisu ula kaloy ban man hapadeng gibri bas ngawarit mensiyam. O Jisu kaloy ban man hapadeng gibri ba kaloy ban shashkoriyawu. Those who listen to him, he will come to them. Ladangi kaloy ban shashkoriyawu unsa jid yangi. Unsajid badun kamen ban sarenga batni namar ulang usim ubawat yaka donot kabarit udang ublay ubawat yaki basngeverit mensiyam. He looks for humble hearts ki donot basngeverit mensiyam. Jisu kamen ban sa Om don jingod, om don jinkino, om don jing the rice in you. Shaki taki buriyu, bakaloy ban pediang yawu. Ni don kam ban pediang yawu Jisu haka jingem jangi, daga jings neverit kamensiyam. Kagbang ipenkare, nagabinda ka Khristmas. Gide ben puson jilliyu, halor ka jinglong jangi shime. Piki kimi pa, piki himmen ki para ki bas ngabianga, piki kon samla ki bas ngabianga, piki kinna bas ngabianga, pide ban shong puson yalade, hatto naro nalong babon kam, kum kine ki beriu badon hakiying basa, hatto naro ngabon kam palad, bangam itu shu yaw Jisu haga jingim kajanga. Hato ngaro ngalong ubajingai palat naga jingidu Jisu haga jingim jonga ne hadu katno ngakaloy ban penrit yalade hadu katno ngakaloy ban bratli yalade shaka kijajong Jisu kumu jairus habawan shaw Jisu hakaba snabuto shaikada bau Jisu ulong ukono bele badon gabo ban penkoy dia ukon ula koy ban man mare shaw Jisu ula yoi haw Jisu ya umasaya baduam ale wan koy shaing janga namarukon roy janga kapangjor badu Jisu ong ngan wan shaing jampi ko himmen ko para u Jisu kaloy ban van shaki ingasem jangi shaki beri bakaloy ban pediang yawo shaki beri bakaloy ban kakar pad yawo u Jisu u ap naga benda ki beriyo ba penrit yalade. Jesus is ready to come into our life if we are ready to accept him, if we are ready to call upon him. Those who call upon him will experience the power of Jesus in their life. Kane kalonga jingkod jongu Jisu yang ibaro ha kane ka janmit bangidon kam penkra yalade ombe ben shu penkod daka baruwai yaka jingruwai Nobena balingi ruwai jingruwai Nobena Kramba nindu plaban snabuto yaka jingtolot kawe hadin kawe pa nilamen puson yaka jingmaya jonga jimpenim haka jingem jongi kabapau hange kabbangi ruwai yaka nege jingruwai bakkane ke jingruwai baro kalong kalat kalindi yanga badiapi ban penkod yaka jingem jongi habangi puson renggat berkaktilo belai ngidang kindio yaka jingim jongi nakitaki jinglong rejongi shaka jinglong jonga pop shaka jinglong koi kabau Jisu onong penim jongi ulawan ban besiam haka don word kamensiam jongi kohimen ko para ngidon kam ban penrit yalade
Ngidon kam ban penrit yalade, ban ngide ban ti dia ke sedem jongi. Kabangi ruai ya ke nige jeng ruai, kabangi dua ngide ban nong ya Jisu, na ngam long ba bidor, ba men wandrum hapo ke ing jonga, syung ka tin, badu syakri jonga un koi kumba ula ong uramba shista. Ngiru ngide ban nang playa ka jinge jongi ha Jisu. Kane kadeka jingkua ka jingkua kabang jong Jisu nangi Jisu kwa babaro mangingi tu syajan yawu ko himen ko para tongin puson ha ka jingem jongi. The level of life that we live, the level of life that we spend with Jesus, the quality time that we give it to Jesus, all is important for us. And it's there that Jesus will come and dwell within us. They hang to Jisu un wan long do long snam but ban shong sa bat ni. Habang is tang ban trang yawu. Habang is tang ban eat yawu. Habang is tang ban kot karpad yawu. Jisu un lap un shem bangi don ka jakasa hapo chongi. Tongin long ki kon kiwa ai jakasa yawu Jisu. Penkare ya ka jakasa, haka jingim shim ed jambi, haka donu jambi, haka mensiam jambi, haka ingasem jambi. Bratili alade, shaki jajungu Jisu, dakaba pla ya ka jinge jungi, dakaba kindai ya ka pop na ka jingim jungi. Jisu be id, karku kardo yang ibaro. Kabangila po ya ka sngi kabalai jang ka jingduwai Nobena Khristmas. Perlong yang iway payway, ban ishir hem yame, bangin pin kreja kaana ka binda jame, bangin nam len yame, bangin nam kintait yame, naka jingim jangi, bangin dupla banay jaka yame, bamelong shishaw kin ra jangi, bamelong usim janga jingim jangi, bamelong usim jangi inka sem jangi, bamelong usim janga kur ka jay jangi, bangin long shisha kikun, kibakindiw yame, man ka kelemat. Enyaro yaw try Jesus Christ. Selanjutnya kesimpulan God. Warna supaya ni ko beleberen God baro. Warna supaya ni ko beleberen God baro. Kapag kita jumpa dengan salat im, kaburam apa berukun dalam simpakur, antipon katratare, ko abalai, berdoa dalam Israel, mameri Allah Moses, agani pamitin, bapala ayah yang akan Sinai. Ada Tuhan berikan dan dari makin terjadi. Mensem jangan Ïukharist kaya bisa kag menublay unong penim jangan nabawi syakri bari jangan yang ada bagelku ubaron bor kamrawang aule kerteng jongu Bakhuid junom kane pateng uala yang iben riu kiba shepting yublay usay kabor nalaksang tilajong upen sagmang donggul kiba sarong upen
Don bon gibat talon more. Leze pidang shimenda hagabatia hagajintia pangjobi. Leze pidang shimenda nagi hospital. Leze pidang ap ia kibapang hagi hospital. Leze pimdon larshuban room haga kamaratia ia kibayit batoin. Leze pidang ap haba ha IC. Leze pidang don haga jaka tre hajingai. Lese pidon ki jinge babon jai haka jaka tre jompi. Lese pidang pulish jingai pidang shimenda haka nega jinduai naga jaka bapidon. Lese pisham jinge haka pule ka putti kom kina pule. Lese pidon jinge hapadenge paralog jompi. Lese pidang yakindo jinge haka jaka tre jompi. Lese pimna banyaisa. Lese pidon jinge haki inga sen jampi kadba pisham duai hakanega pon pisautu papidon born jat ki jinge ke jintalot haka jingem jampi lese pidam yam sosi hakaba pusan halor ka jinglong jampi kadba nang jan ka sngi Khristmas pisautu hadu katno pisno kordik haka jingem jampi namarom don Jisu don jingit hapadang himen kipara hapadang shikurin, hapadang ki kon kikti ki jampi. Lese pidang sosi, babam don Jisu but jingatali haga balaksh non jampi. Lese pidang sosi, but snow kenjas no marway, namar ki kon kikti jampi kim sumar shuyupi haga jinglok temen jampi. Kohimen kompara, pilaban don born ki jinge haga jingim jampi. Pilaban don born jai ki jing sosi, what habangila rum haga nega Nobena Khristmas. Habaga parte baro kawe ka sawaya ka sujo ka jingsu ba jingaben
Pesau tu pimdon kinti yaturu ya ka jingkamen bat jingsut namar ka jinglong jongki inga sem jombi. Wan raya kita ki jingai jombi bara hau Jisu. Namar habagis no good lad hakamat ki buryu. U Jisu ple ya ka lendi ka bati mai. Haba u Jisu ulas no good lad ha ka ing basa. U ble upa ula ple da ka wei pat ka lendi ka bati mai. Shaka Shaka shingoy, ba undup tia ha ka shingoy, ba undup lang ka jing shy na shingoy. Lese ko himen ko para, haba biya kendo jinge ken mau, kan miya ka jing shy ha ka jingim jumpy, na ka jaka bapin boy padka. Lese pidon ka jing snow kot lad ka jing sausi ka jing tin jar minda. Ha kita ka jing tin jar jumpy, ha kita ka jing pan jumpy ken mau. Jisu dan ka bor ban se ya ka babhata Jisu la ban se madan ya ka jinkar ko ka ba pimpoy perkat hadu minda ha ka jingem chabi ai ti ha Jisu abahar ki jinge chabi patkin ma Jisu dan la kalendi ka batim mai ka bangem la ban mudor pindam yala de pentre yala de shau Jisu karpana do ka don or jampi naga jingtiya pang jampi Bau Jisu in kner la ti jomu halo jumpy. Lese pidon ke jimpang ka bashir kay. Lese pi ki doctor kila kum kene ke jai jimpang don dawai ke shinshu. Pia ben shu sha be. Pide ben sha. Ya kata ka sngi. Ban sakat ye pi. Sha bene. Ko himmen ko para. Wanam do jinkarmen. U Jisu nam ke jinkarmen. Kadbangi don ha uni usnem. Jom ka jubilee. Ngidong ki pilgrim jon ke jinkarmen. Kajingyar jongi kampat kod, kajingyar jongi kandup yar teng, hadu banginda boy shaw Jisu balong ka jingkar men jongi. Hakene ka kerlik ma, pi ke bapang ki beshitam, duwai na do ka donod, ko Jisu, tayangi, pen koi yangi, ba pindup ngindup laban yo jingkoi jingkia, ngindup laban yo ya ka jingma palor ka jingem jongi. Bangindup la ban yo born now Jisu na kane ka sakramen Bakhuid tam ha ka duwain ko himen ko para pi ki ba pang ki ba shitam pi ki ba sausi duwai na do ka donod pau Jisu ka thai pi pau Jisu pen khoi pi u Jisu nai bor pi ba pindup la ban I ba pindup la ban im tum mai ha kane ka ayam Khristmas ha kane ka Sngi bat lai jang ka jing duwai Nobena jangi Pigi ba pangi beshitam, buya kati ha ka jaka ba pang pishtam, but duwai na do ka donod, but kat ba pidangdon hajan jangi ba ye ba toing jambi, duwai na ka binda jangi, ba ka bo Jisu kan ki ar halo jambi, halo ki inga sem jambi, halo ki ba ye ba toing jambi, ba pinduk long shisha ki kun ba jap halo ka nega jimpa. Kapala
Kamberla halor ki bayi dah. Kalau kau masih iso akan eka candi. Melawan ben koi dia. Tama marwe. Melawan lalu dia. Nak akan eka jinge. Tama marwe Jisu. Melawan lalu dia. Ram kabagi. Tama marwe. Melawan beli dah dia Jisu. Habagi snow. Jisu niya dia tu. Ai ba. Yang suci dan moja ni baik minta. Pensle ko Jisu. Pengantangi ni ko Jisu. Alam baru ki bapang ki basyita. Dagas nam jeb. Dagas moja ka dinda tuoi. Ang bala syayam. Elam ni dagas moja ka jinipa. Shaga jaga jing sius panajo. Ko Jisu be Maya ni baba. Thaya ni baba. Sai ni senjati. Pinbay pinrandi. Baro ibay pa iba. Ini ang mensiya pinrandi. Benyai panma. Benyai tudu. Benyai markelia. Haka bayi. Jab bahar ke daw jang ke jing daw ke jing ke daw. Bagai ni ke Khristmas. Kalam shisha kadakashin. Kalak kelenti. Bentuk Lawan tu agak jingin batin pai. Agak jingin jang. I bor ke Jisu. I bor ke Jisu. Penslaying ke Jisu. Penbedi ke dodo jang Jisu. Mangilang ko. Balai ko jang Jisu. Mangin ay por ye. Mangin ay jakaya me. Mangin itu ya me. Hagi himen ki para. Amam me wansha ki ka senchoni. Aga makarma. Aga makarma ni ka jinga. Ginduk long ki ko. Itu ya me. Glory. Slay me. Hallelujah, 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 Jisu ai ba unang yo ilut ke barau kabangi don kam haga jingim jongi baga jingkol ku kabangi yo priang nau Jisu kalang shisha kabapin sei so ya jingim jongi balongi ku di batemai tongin den manele tongin den ya mari Ramen
Tongin yerduai, ableda kenega sakramen bapala, melabu hapdeng jongi yaga jingan mau ke jing shashitam jong me. Toyarap yangi ben buram yakamet bagas nam jome, krambangin yo baraborik itso janga jing sius pa. Meyu bayim badu basensha junom la junom. And your Lord Jisu Christ, Jisu Christ,